Wakwaba, Adom TV, bedroom health tips, and I will share. Teach you when any first time I will share. Shadow so chana sabre ya kan 5 minutes yenche. Ti week ni munyina na yedi nkoma ya bedu nei. Ya ne Dr. Halifa Abdul Karim, or public health, and a Kasa women's health. Nti de fama ho apomudi bia ye be bi na ye de nkomo. E endpoint homeopathic clinic adaro manso nti ene enya doga ye ne di nkomo yi. Ti yare bia ha wa adwene a woni endpoint enkasa. Dog ye nase ne mwa akwaba. Okay. Ya mayu a ye nyinyini de eja ede ya ubenyini obeware obewo awon so ya opese mu etete kakra enti eba no contraceptives ne use no ne ade no a de no ba beye obi ho se na me nkoye na me kese iwa wo so awoi enye se de openini enti wa mo ho ban a obenim say na better ne make sa choices eba ho no ma. Okay. Thank you, Medase. About no contraceptive, obia ni neje no. You will big different ranges of them. You will near wall, you will near tini eshe wo, you will near obenum. You will different aspects of it. And he said, "Ukofa ba kuna anye juma mawa." And then chese ni na anye juma mawa. Okay. Inti ni obeye ne se ufa ba kuna won se ema side effect. Obeko hospital back na ono doctor akokasa no waka che no okay menum ya anase we na hye me eyemi se na ya san assess na afi ya ma a different one na obeye a ebeye better ama and it's not like a one size fits all for be a nyina ye different genetics different hormones exactly and he say uchana ade ba ko anya ejuma amawa ubeko back ase u si dan a e friend saying ubehun say dan no e be a part anya ofe so won ka say enya mefe ana say e dangerous ntimi be sisi eguso ubeko back na wa reassess na ye bu bebi a ebetimi ebu na ya sa ye ni ye the same thing has to do with our body e here say ubeko back na omahwe ndrobia eba no edrobia ye with different types wo nti so ofa we na anjewa uko back na ya sorry assess so e be be labs bi e be a genetics no bi kakra difference from enti na say do no anya den anjo enti se ukona ye na ye hwe a na ya ma o na ebetimi aboa okay tenye say nye there be e different ranges enti se me yusu de woman anje me a interest enye there be ese me sa akona me midwife and I say health personnel no ekasa okay no monse sama okay and most of the time yetie obi asem obi wo onye bi da o say asem si ye no o say na ye o say but only asem si no monye pe so unua cry still more difference go call na kuma na e compare na kuma ye wa ekese ba wonim de wo ho so a complain na ta ba ne say after opese wo yi a who some no do so e bi mom like won to me wo biem women says ye basa and no cry discourage because a hormone and I say because a ade ni we dey ato body won to me yin sesi a na aye magic na asesa was aba normal exactly obehia time kakra bibia hia time to build and time to let go as well enti obenya abotra ma wo na when you abotre ama na take it time na afa bibia ye kama but ye penentem o si me here 1 month 2 months and still me hu so ye penentem you are the ade na shebe 3 years and 5 years is bibia sesa yes necessary yo enti and you say 1 month we be say back okay say we need time and I say wo hwe na e bia wa twen kakra hu so go back to the hospital dey test me say bia edro bi na ye dey be kan wa but ade ba ko say you hu say as you grow as unyi nyama be brace say our body mu okay e bia usanu na uko oni obi hia pe na wenyi nsan ya unyi no esesa so see anu ubehia extra help ebia wuhia supplement bi ebia wuhia something to make it better and then just say a free contraceptive no okay one can so body nsesa and it depends mostly so on your psychological warding baby a warding why you worried obi wo why you worried when we say ebia ne na worry no egu no se ma menye na menye ntem enti opentem
already na psychologically unyo okay unyo okay upese won hold no upese won try hard ni nyina no e the effect betimi aba I'm sure Dr. Alifa na yete ne nka no ochina sabre ya wadaro maka ye ho e na frɛ 0244867078 ko check ya wodi mo hwese bibia ye kama Endpoint Homeopathic Clinic on wadaro menti ene ye de bro ochina kan ye ho sabre midi afia amankwa tamaklo